Omukushaba kw'eriizooba ha kanisa y'obusabadikoni bwa Rugando omu Rakaterera Town Council Rubirizi District kwahikwamu enkuyanja kandi bayehanangirizibwa kwegarura omu buteeka barekye okugarura Yesu aha musharaba. Okuburira kwayebemberwa Tashobya Daniel kandi yayoreka uko abantu banagireho obujunaanizibwa bwabo bakaza omu betiine muhoho nikwe kubashaba okugarukira Mukama. Twigira omuteeka kw'omukazi nk'omukikuru iwe n'abakamwana bawe iwe nk'omushaija n'abaramu bawe famire yawe nk'omuheereza omu kanisa yawe nkanyideeka omuka yawe nk'omwana omu ishomero ryawe hiine ekikugire omu nzira ki. Sande y'eriizooba yabegenderire okushoroza sente z'okumara ibanja era batungira obu babaire nibombeka enju rugatwa y'obusabadikoni. Bombekera abaheereza bitu tubombekereje nabo muheereza kwara barya abona hiya tumutwe namwe n'abari bombekera ababuruso banyu abari bombekera abahore banyu abari bombekera teachers banyu Mukama babombekisha. Twenda focusinga hari education okushoma kw'abantu ako mucanga eki abantu bashoma kandi twenda twongere aha mutindo aha namba y'abantu abari kushoma institute yitweji twenda tugikore tugitema amani ebe institute y'amani munonga egasira abantu bakaterera egasira abantu ba Rubirizi n'ahandi banye n'amaka bashabwe kurinda ekitiinisa ky'amaka gaabo no kurwanisa obworo. Obusere no kubisireza challenges ni nyingi mpaka nimpabura bawadira omusere okumisirize oye kwase Mukama ubwiro bino bwatandikaho nko mucyaro bukuretera entasiyo muka ikiresero byona abacyara bindi turinzire kugira ngo abasije kibarareta mu magasa neyetenga abakurustayo abine byo kurya byabo abine ahantu harunje ko kutura abine abakuza abana babo bakaza mu mashomero bakashishora fizi abana batari kubabinga ekanisa ine abantu bine byo kurya byabo hona abakurustayo kurabiro mbyeshongoro basima mukuru w'abakurustayo Ruben Tuyino Mujuni ahabwe birungi ebyariyo nakora okutungura obusabadikoni. Gasha kwa Onesimus Ndianabo.